Bog svima i dobrodošli još jednom na kanal DP Sara. Danas za vas imam jedan drugačiji video u kojem ću vam pokazati what's in my beauty bag. Dakle, ovo je torbica ili vam što je u mojoj kozmetičkoj torbici. Pošto sam trenutno u Zagrebu, znači ne stanujem gdje inače stanujem, pa sam vam zato odlučila pokazati i dakle što nosim sa sobom. Pa da ne duljim, idemo odmah na stvarčice. Prije svega torbica, dakle već sam vam pokazala, to je Nici torbica koju imam već valjda 100 godina, nemam pojma, ali stvarno se dobro drži i nema potrebe za novu, tako da imam nju. Kupljena u free shopu, ja mislim, ne znam kad, davno uglavnom. Pa evo, kad ju otvorim, tu imam svašta nešto. Idemo random, dakle neću gledati, samo ću izvaditi. I prva stvar je Bioderma Sebium otopina za čišćenje lica. Ili gel za čišćenje lica. To sam dobila u malim pakiranjima, to jest prijateljica mi je dala. I stvarno je dobra, znači prije par dana, to je stvari prije tjedan dana sam nešto uprištavila. I ovo u kombinaciji sa još nekim proizvodima koje ću vam spomenuti malo kasnije, također su torbici, stvarno su mi bili efektivni. Znači, to je to. Imam gel za tuširanje, ovo je Playboy Plate Sexy. Znači, senzualno i mošusno ili sensual and musky gel za tuširanje. Miris stvarno ok. Nije nešto posebno, stvarno ono, jedino što me privuklo je miris. Cijenovno nije nešto sad baš da bi rekla idem ga opet kupiti, ali opet nije loš. Sljedeća stvar je Pantene Pro V Intensive Repair ili intenzivna reparacija ili intenzivno obnavljanje. To je conditioner ili balsam. On mi je ok, njega sam dobila, ali recimo ovaj njihov šampon za kosu iz te iste linije mi nije nešto savršen, zato što ja imam u principu malo onako masnjikavu kosu, on s njim mi nije baš izdurao. Tako da to je to. Dakle, moj One and Only Head and Shoulders Citrus Fresh, u stvari nije Citrus Fresh, One and Only, ali Head and Shoulders ono čemu se stalno vraćam. Oni su mi najbolji šamponi za kosu, iako jesu ono dosta skupi. Ne znam, ok mi je i vraćam mu se redovito, zato što je odličan za moju kosu. Sljedeća stvar je gel za čišćenje lica ili Pflegesanftes Waschgel. Reinigt deine Haut sanft und erfrischt sie mit einem Vitamin-Cocktail. Mislim, ovo je bio malo moj njemački. Dakle, gel za pranje lica, ovo je blagi. Stvarno dobra stvar s obzirom na cijenu, a to je, mislim da točno 20 kuna, a možda čak i 16, nisam sigurna. Ono, ako nemate nekih većih problema na licu ili ako imate tu i tamo koji prištić, onda stvarno bi vam preporučila to. Zato što ima i salicilnu kiselinu, tako da može i pomoći u borbi sa prištićima, ali nije nešto sad ono velika koncentracija da bi vam napravila znači veliku razliku. Sljedeća stvar je Caladont Absolute Care plus Ultimate White. To je firma Caladont, Saponija, znači Republika Hrvatska, to mi se sviđa. Da imamo znači više hrvatskih preparativnih proizvoda ili bar dentalnih proizvoda u ponudi. Ovo je ok, ali s obzirom na cijenu, znači bilo je oko 20 kuna, zato što je to neki posebni, nemam pojma, Ultimate White, ali sam imala one bonove za popust u DM-u, pa sam ga odlučila ipak uzeti i ok, stvarno, čak mogu reći da mrvicu vidim, malo mislim, ne vidim.
Onda imam L'Oreal Skin Perfection micelarnu soluciju. Ne, micelarnu otopinu. Znači, reći ću samo jednu stvar. Znači, moja omiljena micelarna otopina je Biodermina Sensibio. Znači, Bioderma Sensibio. Ovo je parira, dosta je dobra. Znači, ova dođe oko 40 kuna. Ali ipak nije toliko dobra kao Biodermina, zato što uvijek kad skinem šminku s očiju, onda recimo operem lice vodom i uvijek mi se dolje razmaže još. Mislim, ostane mi na trepavicama pa se razmaže po licu, znači da mi ne skine potpuno šminku, što mi se sa Biodermom nije dešavalo. Ali pošto je ovo 40 kuna, Bioderma je, nemam pojma, uglavnom više. Tako da ću vjerojatno kupiti opet ovo, a ne Biodermu. Jedina stvar cijena. Znači, nije toliko loš da ga ne bi opet kupila. Sljedeća stvar je dezić. Ovo je Dove Invisible Dry protiv bijelih mrlja na odjeći. Taj je bio u onoj nekoj ponudi, sad imam po DM-u, Konzumu, svugdje. Znači, ponudu dezić i Beats britvica. I stvarno je odličan, jako dobar miris ima, onak je dosta čak muški miris, ali stvarno me drži pod kontrolom, ajmo to reći tako. Stvar, ova britvica mi je otkriće godine jer je presavršena i stvari najbolja britvica koju sam ikad isprobala, ali nisam ju vidjela nigdje za kupiti, mislim, recite mi ako ima. I ta dva proizvoda vam i darujem u svom giveawayu, pa ću vam ga linkati dolje ako se slučajno još niste počeli sudjelovati. Dakle, sudjelujte jer nagrada je dobra. Ajmo dalje. To je, sljedeće je ovaj uzorak Batiste šampona za suho pranje. U principu ga nema više. Ne. Dobar mi je jer stane u torbicu sim tam, ali mi je, mislim da mrvicu bolji onaj za volumen. Iako je ovaj ok. Ali baš ne miriši nešto, ako me ne pitate. Tu još imamo, ovo je tubica od kreme za sunčanje koja je bila ispražnjena sim tam. Pa sam tu unutra stavila gel za intimno pranje. Ovo je chili, nisam nosila cijelog jer je ogroman, pa sam stavila tu. I sad imamo još četkicu za zube, ovo je Curaprox Soft, 1560 vlakana. Četkica koja mi je odlična iz razloga što mogu lako oprati kutnjake i umnjake, što drugim četkicama ne mogu. Ali opet skupa je bila, tako da ne znam da li budem ju opet kupila, ali moguće da budem. Jer nije stvarno loša, to jest jako dobra. To je to. Imate ju u različitim bojama. Meni se sviđa ovo zeleno-roza kombinacija. Tako da, to je to. I na kraju su mi ostali još ova Seljo gumice za kosu, ono aka 80. i to. Ali dobro mi stisne, pa kad idem prati lice onda mi je dobra. I sad neke stvarčice koje koristim u rutini čišćenja lica. Znači, već ste vidjeli Biodermin Sebium gel za čišćenje lica, koji mi je, dakle, pri kraju, to stigam ga još za samo jedno pranje. Ali dobila sam i uzorak Effeclar gela za čišćenje lica. Znači, ista stvar, samo La Roche-Posay, pardon. S termalnom vodom, tako da ću koristiti sad ovo malo, isprobati. A u svojoj rutini ću vam malo objasniti što radim. Znači, ja prvo skinem šminku micelarnom otopinom od L'Oreala, nakon toga operem lice tom Bioderma Sebium pijenom, to je gelom za čišćenje lica. Nakon toga to isperem, potapšam malo ručnikom i ide sljedeća stvar koja mi je u torbici, a to je Sebium Serum, također od Bioderme.
za mješovitu do masnu kožu. I ovo je this stuff is powerful, kak bi rekli. Jako efektivan, ali ima neke ima neke sastojke unutra koje nisu za svaki dan, nešto, uglavnom nemam pojma, ali me jako brzo riješi prištića. Stavljam ga samo lokalizirano jer mi ne treba po cijelom licu, znači tu imam par prištića pa tu stavim, to je to. A na ostatak kože, znači to stavljam kad imam baš ono par buljica po licu, a kad nemam, onda stavljam Effaclar K na proširene pore jer mi je dobar za to. I samo čisto da mi kontrolira malo sebum i dobar je kao primer. Ovako izgleda. A na ostatak lica stavljam ricinusovo ulje. Imam ga tu u ovome od Nivea. Nemojte se smijeti. Jer mi je praktično ovako samo malo uzeti i staviti na nos. A na ostatak lica, to jest na obraze koji su mi suhi jer imam mješovitu kožu, stavljam neki ovo je neka Evelyn krema, to je u stvari od moje mame i to je krema protiv bora. Ali u principu ja ne vjerujem u kreme protiv bora jer su to u stvari samo normalne kreme za stimuliranje, nemam pojma čega, vode, uglavnom za vlaženje kože, tako da sam uzela nešto njezine, ovo sam stavila u ovu drugu posudicu, znači to nije posudica od te kreme. Znači uzmem malo te kreme, ovako stavim između prstiju pošto je dosta masna i stavljam ju znači ovdje i kao što sam rekla po obrazima. I stvarno mi se pokazala jako dobro. To je to za ovu torbicu. Ali, pošto sam u Zagrebu, a ja kakva sam, ženska sam, volim imati puno stvari sa sobom jer nikad ne znaš što će ti zatrebati. Onda imam još jednu kutiju, uglavnom da vam pokažem, evo vam je, ovo je od cipela kutija. Uglavnom sve svoje stvari sam sortirala u kutije, tako da mi je u ovoj, dakle još neke kozmetičke stvari, sad ću vam pokazati i reći na brzaka što je unutra, ne idem u detalje. Ok, tu su flasteri Das Gesunde Plus od, znači, DM-a, to jest od Das Gesunde Plus, i jako su dobri, jeftini i to ću sigurno kupiti opet kad potrošim. Onda imam Denkt Mit, ultra sensitive deterđent za pranje posuđa, ali s tim perem kistiće, zato što sam ih prala sa jarom i dosta su mi se uništili, tako da sad idem sensitive, all sensitive. Nakon toga imam ove vatene štapiće za uho, Loli, bili su gratis. Onda Ebelin odstranjivač laka, odličan je za sve površine u vašoj kući. Ne zezam se, stvarno čistim po cijeloj kući s tim, znači kad imam neke mrlje grde od ljepila stavim tu malo na ovu blazinicu i skida super. I dobar je i za nokte, normalno, ne, jer je za nokte. Onda imam i blazinice, ne, ovo su iz seriji, to je iz Lidla, ovo su mi najbolje blazinice koje sam probala. Onda imam Soft and Cream Baby vlažne maramice. Pa imam Garnier Ultra Dry, ovaj za podpazuh, kak se zove, rolon. Pa imam Scholl sprej za protiv smrdljivih nogu. Onda imam Neutrogena, ovu balzam za suhu kožu, to je balzam za tijelo. Jako je dobar, brzo se upija, to mi je najvažnije, znači da se brzo upija. Pa imam tu još korene britvice, 5% gratis. Onda imam pjenu za
pjenu za brijanje, ovo je za muškarce, ali kad se brije mislim najbolje mi je staviti prvo to. Nakon toga imam ove Oropax čepiće za uho, super su mi, također imam u demu. I tu imam sad još, bože, Sajos, onaj antifriz gel, nešto, tamo sam maknula ovu jer mi je smetala, ne znam zake, ali mi je. Pa imam još 3 stvari, to su V5 maramice za brisanje naočala i s tim brišem i leću na fotoaparatu. Stvarno su dobre, mislim da su 10 kuna u Lidlu. I na kraju imam Centravit, okus naranđa plus grape, to mi je mama ubacila, moram biti zdrava. A i sad sam kakti na vegetarijanstvu, tako da dodatni minerali i vitamini nikad ne štete. I tu sad još imam neke tablete. To vam neću kazati jer zakaj bi. I to je to, ispraznili smo i ovu i to su u stvari sve stvari koje ja imam sa sobom u Zagrebu. Ne znam što vam više kažem. Nadam se da ste uživali u ovim mojim glupim forama i da ste naravno uživali gledajući sadržaj moje torbice. I nadam se da budete me gledali još u sljedećim videima. I to je to. Imate pozdrav od mene i vidimo se